bia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumedie ena mani guso a mo hwe mo so fo mo nua ba epiesi kapa ena motimini mamu nim se enibre wo hwe ebre a eni wo ebre nso jana so eya na ensem bi wo hono ma wo se ye hwe na ye kana ai koye sedane da nsefoforo edi atentwe ewo maimu de na ye ntimi emfa enkame eye yahwefo eni ye tiefo na se di abusuafo eya amanyosem aye de ama ebinu mu amachese eye Christopher empo enya ya na se Christopher mpo se wo mo eye omaye omadensem wo mo de wo mo kra wo mo nipadua wo ma de nyina kwampo ebema eye amanyokuo ebi na emum na nipa na se de enke wosem wo ma wo mo home wo ma wo mo eye enkwano wo mo agya wo mo nipadua na se wo mo ahofama wo mo ede ema wo na meka kwakosi eye esen host of Ojie Emre ewo eye Angel 102.9 FM a ewo enkran hanum Prophet Johnson edu buahe ene de wababontin ede ensembi aba betu edwa afa eye abatu yi ehu na ansa na waka ensem o meki eye comment bi na nsem no eni o say cut off my hair if MPP doesn't lose massive vote in Ashanti region. We ene Prophet Johnson edu buahe awo ye Ojie Emre host ewo Angel 102.9 FM. Nensema wodi etu edwa enunu. Na ye papa no etire ma chese wonya eni so ade hunu bi edi free twedwa mponyankopon eho no mu a wo hwe no na said enyoma ekono eni ayeden adane na no di etu just 2016 abato ni no wo hu ye se enyoma ekoso ni nyoma esesa ye nyina because of sem historic da hono se MPP adi 8 years enti we so nko na we so mbra enu nti na ma MPP ebebediri akonya no 2016 na so se de eni so ade hu mu no wo hu no chese mununkum kese bi Klaus kese na chese bana eboso se Asanteman eni abie a wo de kopoto kase mu Asanteman has become wise and ordinance no etudwa na no na wo chire mu a say na vision no eba ede man no say I saw in a vision a maxman nicely dressed in MPP paraphernalia commanding a huge following in Kumasi suddenly turned into a goat after the crowd insisted that he unveil himself since they can no longer follow a faceless person. Immediately he turned into a goat. The whole crowd despaired. This means that the people of Ashanti would for the first time in their history refrain from voting for MPP on the scale that they have always done, and that would cause the party a loss. We ene papa Prophet Johnson edubuahin nen samo wodi etu edwa eni so de hu a ohun ye ene enchiremu a wodi ebata ehun na no bi mo sa so same I saw that the heavens had opened very wide, and there was a bold inscription on the cloud that read, Asanteman eni ebie into bracket Asanteman has become wise. We enen someone was so edi etwa eto wo hu ni se ensesan ye ebeba on the 7th December 2020 abato no emu na sesa ensesan ye na amba dia enye na initi no yentwa emfa entwene we enen nsem osan edi twa to wosim. Take note of the day that I have made this pronouncement and ensure that my head is severe should this prophecy not come to pass after the election on the 7th 2020 December. We enen someone wodi etwa eto eka de o kan ye efa na niso ade hunu no ehun na Ghana fo binum dwen ho a wo mo entiase me krampo amedwen ho amentiase because nyame nipa de nyakopon aka asama de akira wo krampo na enya wo na wo ba ba kira wakaka bensem enya wo na wo ba be prove say nyakopon asem no emprem anase enikwan se ebem na o do won kwakrampo esa eto ensani ani wo de won kwakrampo eto apono so se ebem anase se ambemu a ye ntwa uti emfa emfo say there like Christopher
edikan for proper mudi mu mo chese mudi ani mu amoje eye akra no mpo no de se mu kra po mudi mu hu ewura eye amanyose mu na ne wo mo ba asori kofo nso wo nya den se eye empanifo asofo atitiru mumpo na mode mu hu ewura amanyose mode mo kra krampo eto eye efom dia ma amanyoku obi all because of eye de wan hu enti dia ene na ensore manso so den na wo munye ene wa na wo mo de wo man kasa na betutu odi akuku wo mu ten ene na just wo kire odo wo de ewo man na ahonyankopon na wo oje eye nipa no wo bo soro ne asase a just wo bo eye home edema ye home free 24 hours ye home a just ye ntua kan wo no krampo ne ye adwen se ye beku ye ho de amanana mi busawo yayi yadin se nyame na wode ye ba asase so ye boni ayeye bebrebe enoma ayeye esumase ne oma yedie yayi yadwe kropose se nyame no ye de yankwa ebeto ho ede amano enam ne nsem bi a waka se eye den ya wo no ne maye to so mienu no obeba ba beje eye ne ma ede akosoro no enam sa ye bosha nyame ede ahye so wode ye kra be koso ahimemu bia ye achese ye nya wo haw ye nya amane bia ye ani je nkwa na ekoso no enam sa boshe na nya Yankopon ahye no krampo no ye gina sa aboshe no so aye adwen se ye ku ye ho ade ama Yankopon se de be ya sa aboshe na wahye no ye betimi like I enjoy ana eno de enye ye adwen se by eya amanyoko sa amanyoko bi nlusu sa amanyoko bi bedi nkunim eno de ye betimi ade ye yensese ye bo akase ye beku ye ho when ye dedi kan ya ense we apio ye hwe eya politicians na nkasa emu a wo mo kanka wo mo de enka se wo mo de o ma devote wo mo ho ade ama political party no enti kasa de ebe ya ebe kasem eye politician we de wodo na manyoko ana politician we de why na just obeye bibia de na manyoko se de obere na so wu nyame nipa anyame ana moso reveal bibia cho wo so timi de won kwato won sa na me busa o nyame aduma no kra why ne efa do se ne de ama no a wo betimi abosti sem nyame we na maye asesi a wo ba krampo na me wo betimi akase se ni se da bi aha eno me bi wo ho no ma mo ma yen hwe ne emfa ye ntu ye eno me bi wo ho no kure we yen to sebi asem no kure yen to sebi ahu like utimi de wo kra eto ho no because of eye enisode hu no a Yankopon eyidi ama wo na Yankopon na wo yidi ma no so onim se wontimi nya san kanya de san ko be de wo beka enti se wo dwen se ye utiri wo po bi na wo bo e na wo kanti na wo ka we di ato ho no mu a ene na wo ka ne sa na aye den wo ka ne sa na wo nya dan e na de afim wo ka ne sa na ahu eye hype bi na wo pe said ye be ya Ghana for be hunu say say because enche igi prophet the Bible and say December 7th enya that about on beba because en so be beto ne ho kro ne ba enti won so wo kan we de said ye be ya and say be ye then asofobia obi aso aba no obi aba propro ne de so da bi o say wo pe fame wo pe din to a and say wo pe say you din entera enhweta enye kwan bi so say na wo say wo ye because wo de ato ho so say wo ye prophet means uye nyame atese uhu ediye uhu enyoma nyame ekasa de chom ne dane da wose nyoma de wode international nko adifo de wa biesu de ama wo mo a nyoma bi wo ho no mo mu nti kami we don't expect see ebenya eyesa in same way be say e dey free eye nyame asofo e ho no na nyame enipa ho no na wo ka say na sa won sore man so ebe gina ana agogo hu sa wa sore ba bi e gina eye pap bi ho no wojina baby na wo bu ni mu wo bu ni pa eno do betimi akwa akwate ano ba wo na wo di animu na wo do wo nkwa eto ama politician na enkom hye bi a wa sha ususu se wo se embrem kian ne kian embrem eno nti no do wo nkwa eto ho no wo de eni kwanse ebufo eni kwanse ye ka wa asem da bi enoma bi wo ho no amoma ye hwe na ye hunu se ade bi wo ho no a wo ye nwuna na wa ye nwunu wo ye hye na wa ye hye eye wo ye nyame kasamafo wo ye nyame anamusi wo de asomam wo nya se obetro challenge many percent I see amunye mi say ambemu amunye mi say na ebemu amunye say ebemu amunye mi say dabi nyame na afa mu akasa o se on wo ka wo ye de wo yo enti wa kan ko ade ye de ebebem enti ni kwa so otro challenge na se de wo ma nyame adwuma na se wa na wo force ama nyame aye nyame dabi nyame wo mfutimi force ne ma ne nyame o wutimi force nyame e ma ne nyame wo no wo kan na abem o no wo kyekyera
One no obi antimi san wo tum obi antimi mi obi antimi tum enti so waye na adwen say wo ma MPP ntina konya no so bi ma enye twa ye betwa otie e na be ma sa de na ye adwuma ana say enye de wo be ya na de wo be kan na say won kwa wo de beto ani e na be me ye hunu say ensam a wo kan efri nyame ana say efri nyame e di fo bebre wo bible mu omo ye nyoma ache so won fa wo mo kra anto so esu nyankopon e da wo ho adi e bra so se mo ma ye nyan ye nyoma bi a ye de chichi ye ho je nmonyam e de efa ne enye no kwan so a eno no wo be wo ye nyame ni pa wo nyame kasama fo wo sma wa ba be kana asem wo ntro challenge mfa ma obia because obia ni nyame nche na ni munyam obia ni nyame nche na himie enti no ntimi ntro challenge mfa ma obi se amba na ene munyam se na no na kire se nyame wo ho ana se nyame ni wo da bi sa eye ensem a bebe to odwa efri eye Prophet Johnson edubo ahi enum no amaga na fododo na ebo enju so se eye nyame nipa na wodi ensem bi se bebe to abonte no wo mo edi ne ho eya bebre pa ewo eho na senka politicians impo na keya nke yehu sa wo mo de like oma devote wo ho e de ama wo mama yokonti ko mo de ko mo yenim se wo mo de che so ma to mo asawram krampo awie dada because eye nkyere ba dodo na mo ana mo kase nyankopon no on politics wonye se na afa mo ankasa mo sa de mu hu ewure mo na asa asem ankasa no krampo no mo amu hunu ne kana mo hu ha wa mo fa ensie na mo ankasa na krampo mo kenkan eye ensem na nyame kasa fa mo and interpretation mpo ya wrong e na de o tie kira wo tie free won so ono so wanti asesen abusuafo ensem we ya eye papa editu dey wo di so woka na ye ne kwan so a eno no forward nkyere ebra too much GH your comment section e bi like videos na share all the social media platform obetimi so follow ye we IG page @tumaGH_media e de ekresika pada sene ye besane share the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bonne pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura me de Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much GH mo ye too much na me so me ye amo fire